temie. Korwasa etomisia, kene kia magano temie. Ebuna bona chivara cheito, omogama no ikoni gagasaine. Kosomia bana chisukuru, omogama na narwe paseri. Anyagetario temie, ramaliogo tarikolema. Anyagetario mentie, sabesi ya beyerengia. Uyakima mwancho morigarale chinsa ni nyacheli tukeliga hal amese shi tariki 12 chiomo tienyi okabire mwaka bwa 2025 nomo kene kiunga alamisi chinsa inya mwancho morigarale asana kwaligarale amange kigimancha ligongoro kwa haruni ototo nyaingiri korwa sansema imenyelio niko tokubwatirana Wilson Makoli na mwancho morigarale nigo togochaka nengana ya wechane stokumemna abamenyi ibekenyorokia irianyi yogotoka mabuko sublocation nigo baboka nakonyora omuga kalija dogoti kayaruse gagotebekana mana niga irusityo mabwaya asomo biroyo nyara ko bagogotoka gosugunaine ase omote nigo bosemi wanyako bokurwegwa gochia ase abantu anmano baragwatebirengarari gusangana bamwabo libagali okwerusia amagima na karua ga chakara ona munara letirinde bona mambirenda lia ikachinsa umwana naro yo mintote abangani gabo komote binga nda koligyo bwate bese yaye na kubaraga bwasa matanga na rinda achabona kolege bona ringo cha kwakiru siminga yaya nga yo ngabate bi ona je no ndai ngabate bayaya oyo tokire mata ndugu yana richatyo goti na no aitete bona mami na bokire nana igure bona ngakai alisi kuachiete nanda mangana aro kaniroro hinki anandi kote umuigo nandi uriyo ndo mwabo konyo bale komonera baru ari tamu nero oje yenge nengirie umote igoro twaba no gukumya nona ntu ansire sabari gocha twaikire nkaga iga twanyoneke ene arieta engoro kwa farini ende kase nyasa ababanyoriro bokong na intu nabatore no moitano manene egekogera korugoro muna twarenge nere no twarenga monere mbake ndagera tukarosia karibuya bone kero twatokire bona mambi muna bo nyorire eke kyanyorire kawage komonyora twabeire no gukumya konene na intu nabo twichanite bune family muna ya nararia ya nyorire ga gutonyora egento ndatebya abantu baminte especially abasacha nkelinga ekero bwatelingana usekero bwatamagwasa ndonzi tiga gwasanga na abande ose no nyentu gwatoligia nabo konyoranga ora ebeka ngalingana neri nene lakini onyorenga neri ngana kere gwasangire na abantu liakeire igwe tole no gukumia sana especially seitoga ichuni ward lingana liria basacha kwengenta kwerusio bugima liabeire naro sana igo tugusaba abantu baminto nande gochakiranje buna bone gani chenda ngeria chiparasa chia bagaka elio toteba ninga ingi tobwenerete gokora ekero no nyomba manganaro kwanyorangana kitokobekana elio ntokoira atua yo kwengenta ose yo korusio bugima bweto chinga kitaraika asenge njokorusio bugima bwao nekebe gochiase nyasaye ndiya mono na mwancho morigarale nigaborokia beke ombekelie kemanyikete na Kenya Union of Post Primary Education Teachers kupet bagenda kuyarigania sobacholi bwabo obugoji gokorekana achinsemo amatukale bosio nase county ya Nyamira nigobacholi burakorekana litukulia Jumapili ase gati ababwatani beke ombeki bechokia na baesokia na gwakira abanjo babo gose bali bakwa magoko ekokoli tukulia lero mulikito fatiga December nigatwale lero baturwa senchira yobwekira Solidarity forever, for the union makes us strong. I hear the power! Power!
ekero yatigeire inse ya matuko atatuka erio obochori bwe kiombe kia barimu ba KUPPET ime ye kaunti ya Nyamira bochie gokoreka rituko ria Jumapili eye nigo omoriki bwe meroberio ya KUPPET obono ime ye kaunti ya Nyamira Evans Matuga nigo aenekire buna emerobere yonsi yogochia gwikirania obochori oboiga nigo yaikiranire. Jumno organizing secretary twabangire obochori mbone tayari kabisa kere gento kere buya muntu tayo kwibera kuronde abarimu n'abantu abangaini moche twakajikura no bororo twende tuchore abarai bago turabuna abarimu pa Nyamira county ukwana na bararia imambia ya rero asomogobani oyomo imeyomo chomonene onyamira nigo Matuga asabire siasa chomorembe na boigo obotoereru boenekiwe chingaki aborokia barigetie gochia komochora omurayo yo baganetie edutaete kwenyoria abarimu bonse be county ya Nyamira no bochorio bonene bwe union ya ito ya Nyamira KUPPET ebokare litukuria Sunday Nyamira boys gotogote bya abantu bonse baje mambi mapema na ende tokobagana ndio morembo monene ondeta basakoleta buruburu ende yonse to sirio bogima una bolito arali Nairobi county asichigari chapa chigoita abana baito nonye nabo ebasabire aborokia bonzi abo bagochia waka chikura echo tibabaisa korigereria enyomba asomonta korwa korende bachore omurai urarae abarimu buya twachirege gari tukoria rero asingenjo mu dekero ke executive secretary Mr. Yeko tutagete twakero umuntu ori very competent umuntu twakere siminga kinde yonse twanyora tari umuntu watenga akira nyarebe asingenjo bakwa the personal interest ntitweka tutagete tochara umuntu omya oyo gotora ikero ge ntotageti ogwatananu ntumuna abarimu gosenga kya abarimu baminto itoramo ntotageti komanya soruete egento togochara no monto nembwa yaya kubatikana naya nigo moriki bwemeroberio ya KUPPET Evans Matuga boigo aenekebona ase entundeye tari gochikurwanirira kerogo kende gionzi korende nigo arorekana kumwakera ekoko George Ayeko gochiakwira ribagari ya executive secretary o Nyamira inche no organizing secretary we county ya Nyamira KUPPET union taete kwenyoria abarimu baito nga mbangete kirogeke nabere myaka 5 na ine bakere mbya mono asengenjo baroje ngambu yabanchore abo nende mbainyorie ngatinkari orora sekenyanganyire ke kubori kiroke ni yonse karonda abo abari banyamira twarigereire twachungusire twarore nga kamurangara akaeri kaberire union ka konya barimu in the name of George Ayeko Mogaka. Barimu mwanja muri support yo mwarimu oyo. Intubuna barimu be county ya Nyamira ntore tayare. Naende twatebire omuntu twakira maguta akoro ku George Ayeko Mogaka. Kingo reporter gatembe kroiga se county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba. Bwatani bechisame kurwa sub county ya Masaba North amo nabatineri bechisukuru ao nigoli tukolera robanya nakaba kumirana nabanyakirogo bechikamati echo atachikuru echo ase eso ne makita bunabochare imeye ward yali goma ebunge yaktot Masaba e county ya Nyamira bwatani abo nigoba kwana amange igoro chisame nasibo gabanya kabako tsanga amegerio igoro iyomeroberio ya CPE ere twabwate omuyego monene ga St. Joseph Nyasore asengenjo yokumira BM chairpersons per school both private and public schools abasia soito no barenge mu director of GSM TS and ministry Masaba North they came to grace occasion igenta kana twabwate no kuria mangana implementation of CPE and the way forward to synthesize our parents so that they know what they're supposed to do. And nemono nchele yoko register bana kijisea grade 3 and grade 6 aso mwaka 2026. Omoro yosipi no magani ole lakini nende tukanyo bwatire miaka kianda no mwaka 10 abantu baito na bondo jenga banyu manyire tikalekera mu design jegire school iga bana ngo soma bale bya na bale baito they are training so well na and they are implementing the CPC
mune serikali etagete serikali ya national government. Number 1 egente gia CPE nega kong bantu na korangana twasomire rero ritukoria rero yo twanyoranga nonya na barimu mbaraki understand we. So ngo sabe serikali yaito beke meroberio ya bana babeli tool ya barimu babeli tool agara karo babeli tool pamanyanga ngi bago chokova asa mangana CPE ntora ya understand we ni system ngani lakini nende buneko na korani negentekia to karo twake manyire ngange tukitobana takakora binde twatwarire mo functionary ngengia na nto wana na to support school. So mwako this financial year a contact ya guru kwa gachecho ya school ya Mongoni ya ECD icho ya school ya Kiwanda ECD na renovation ebirasimbira bana bagutweru sana school ya Metamayo birosibe buya school ya Eronge ngerikiaro sizigete gekoru so ne class keronge ngiarenge mpaka new seats in a very pathetic state ne class ya Metamayo class ya school ya Eronge ni class ya school ya Nyatieko na nde twana na abarimu abachiadi teacher na bomb chairperson na kitora abwatra na gochimotu tutaithikire skuru etwara access rode kero sworro twarosie parego swa nyanchonori twarosie ya Kiwanda twarosie ya Nyangoba ni skuru chinde chionspi na nde it's a wish ni county government ko support skuru cheto na lia mangana ya masomo arabebia ngo give torero ngoli kurunga yuji afya ngogendere kuru as crash skuru county ngima lakini anda barimu abande officials batebirenga county amancho mo rigararire tukalmario kama gayo kuruzi kwa BC gose gotana gwemera muna muri kyo manabe kyama gya ODM omo center be county ya Nairobi mutike Edwin Nisevuna nigo egati yabanto gosabwatana be kyama gya ODM basokire na gukwanira engangine yo anamara kurasa rwangura gusi ase abange babarakadire gosegeta na kwa bakokuruzi kwaye abisi buna gutumwe muri kito diponi asanya. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Nenkwana yabwatugetu aboli tukulie goro chingaki ereli tukelimo maegaje kiombe kia National Executive Council kumwaka isiko oyo kabeire omurikyo monene bwe kiama kia ODM museneta bwe county ya Nairobi omoske Edwin Sifuna ningobono ababwatani be kiamekyo kurorogongo rwaguse banyari we sokya na gusanga ebirengereryo byabo Usangano munyakerogo o National Broad-Based Youth Council Bifon Magare nigo erago kere getambokero gie kamati yewe ko mwaka isiko asate birenga onde wensyo kogenda mamincha na machiko ye chama nigabwenerete ko egwa egesusuro buna egwenerete the removal of defiant party members specifically in this case we now talking about our former SG Bwana Senator Sifuna Edwin. And we want to congratulate the National Executive Council of the Orange Democratic Movement for their timely move to make sure that our party is fully in line with the operations of the broad-based government. The agreement which our former party leader, the late Raila Odinga, the arrangement where he left us in. Nonyina bo ensemo yende nigo arolekana gukwanira abarai kerokende bali batali ababwatani be kiama kia ODM abo babiri bakorolekana gukwanira gusegosie mebyara okuruswa bisi kwa mo Senator Edwin Sifuna. I have seen a number of Kenyans who are not members of the party, who are members of various parties, trying to advise and give their opinion on matters that really rest on the National Executive Council, that it was wrong for the SG to be removed from the party for defying the orders and the operations within the party. Kumetana bibo igo ni gatebirengane kurwa sorogongo rwagusi ababwatani be kiama kia ODM nigo baragenderere gotinya ekiamekyo asokogenderera kulikia ababwatani abange masebinyoro nabo igo korokia ogotenena kigima kurwa sorogongo rwagusi satebirenga nigo orogongoro igaru watomo deputy party leader asekemekyo oyuro mugabana bwe county ya Kisii muske Paul Simbarati engana tebirenga mbali gochigotwara mo chandonde kurwa sorogongoro iga anena sukigerera ekiamekyo. We from the Gusii region, specifically from the Kisii and Nyamira counties, we now going to get on the road to fully mobilize members of the party
to stand in the position of the party and guide the party members from the grassroots on how well they're going to be part of the national discourse ahead of the 2027 elections. From our region, we're lucky that we have both the national treasurer and the deputy party leader from this region, who I know will fully work with the remaining team to make sure that we move this country and the politics of this country to another level. Kurega ase kaunti ya Kisii letera na igongoro kwa Dipon Hasanya na umanjo murigereri omwataneri wa nyanyimbo balia ba traffic gose omo nyanyimbo traffic ase rieta kurwase county ya Nyamira uyo manyagereza na Pamela Mwita nigoli tukulia lero atwarege karo n'abanyakirogo ba boda boda kurwase sub county ya Nyamira South atwa kwadira amangana mangi hanimono aywarengete oborendi ase para nabo yuko bwatia machiko na marogo ye para ase banyago bagusege tuganda ko yabwati iri korenda obugima bwa abantu chingaki bagenda gutumeka aje para chinjira au. Kwa majina naitwa Pamela Mwita, Base Commander Nyamira Traffic Base. Siku ya leo niliitwa mkutano hapa kwa sababu sisi na wanaboda we are like partnership, ni partnership. Na tuko hapa kwa upande wa usalama pia, tuelezee maneno ya usalama barabarani. Na waliniita kwamba wana launch their tent, ili wamefanya bidii wamepata, na nikaitikia nikakuja, ndio pia tuongee maneno machache juu ya usalama, na ningehimiza wana boda boda tufanye kazi pamoja, tusaidiane na watu wafate traffic rules, to avoid maneno ya overspeeding. Wakati wa accident tusaidiane, tusaidie victims, tusianze kupora victims. Maneno ya criminality kuingia, mnatoa number plates nini, hatutaki maneno ya number plates itolewe kwa pikipiki, tunataka konta iteko tebe wana boda boda boss Nyamira county asababeire chisako nchia rueto orora kini chichi asirete baka serikali njabegete chibasa chigasira kitayo baka bono baka chia bantu basebete chikaliegwa bono gango chakitore esako igabwango esake yeta iteko so abana boda boda gocha kwa bugoliero ni kwatumeka nande ingotebya bana boda boda seme yegere asekero mwana boda boda nande nebirogo mbiroro ndobwate chinjera chinyinge sana tete konya boda boda na kitwara tere serikali ga inde ba erese tigakobo naona kare kwa tuomiri tigakobo para kabe nayo bwanje gasi yao nayo gotenene lindo ogambu ngoraigo katika usalama gase madam pesi gaiga tuona ni chisa chio koresa egasi mbaka esauri usalama ya serikali sector ito ya Nyamira chisa saine utakira saine gochigoro unless ni kubwato murwaire saine wasere nyomba manchu murigeri wikirabo toka na mutimo kwa mukego tokera nyara kotoka ndra na mangana mayaye kionga Alamisi chinsaine gotoskocha. Discover the new Venus Advanced Care Body Lotion, a revolutionary blend of serums and natural ingredients designed to transform your skin into a masterpiece of firmness, radiance, and youthfulness. Infused with hyaluronic acid serum, nature's ultimate moisturizer, Venus unveils confidence that captivates with 5 times more hydration. Venus. Inspired by nature, perfected by science. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha
kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo shana basani amune amate ejo baigokie wemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department, tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department, tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies, tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Mwanjo muligereri karibu asensema ya kabiri ya kionga chinsa inye humwana siasa kurwase ebunge nyali bali masaba uyibo igobolitie karogo kyobo jumbe webunge yuase obochole wane mwaka wajirwe na 2022 omwasike Ben Momanyi nigakwanire emiroberi ya magendra yugendete ime yebunge yuaka gukwana gwetera senjera yeseme Momanyi nigakokera emiroberi yuo omurabe bwense agendete gosabegete ase ebunge yuo unabono hasa kwa bwagachi bwechipara obwagachi bwenyumba cheligo lijanze kusa affordable housing na boigo obwagachi bwechichiro ase ebunge yuo musike Momanyi nigo boigo aboldia bamenyi bebunge yuo kogendera koba abatohereru nabalemereri chinga kya magendera yantukanikiwa ime ye bunge yuo gwetera soborai bomurai bwenso musike William Samuel Ruto ndete kwera ne president itona mbiamono na ande mbiamono para to sabete ya January wa masawa para ya Keroka Ibacho
tobwate kiama kama, and then we say it from there, esa kana ndende ibacho, agende igoso kanya ngono ni esoke masimba. Ono, tokwe no manena mpia mono. Na andende toko tewega bantu wane bari bako sere president wate na bade tire pare to te tio maneka to enge state house. Enge nango te mo manu kuto ende to sabe para kanga wote. Ande ende kene ya kabere e para ya susera. Pare kutaka ega nyantrako, ega nya masivi, ega ende susera, ega ende la masa ejo sokona ne to mukeso ke masimba. Kisa se pare to agire tio siko be kwere rami. Ega to agire tiba tio spicha ngobe kese chango be se government plan. I don't know why, lakini mbijadende bakora, baso kipare yamo, yande yamo yatikara me. Patinde zote ya biyo mweshimiwa Daniel Manduku. Ta maiso kome ki mistake. Nero kutimie pare yamo, meda korwa. Asenga choko ligi mileage. We requested the president ande kanja chipare Jones chibe kwe. Ekenare pare ya soke yamo na kumisana. Nando meko uche ground yocho tanero urule pare. Patinjinde tote yo mone wense president yeito munanje tabantu ito banyari bali masaba please your excellence eto de pare pia ya nyantrago na masivi ende sosera agende igo tengere package ko sota ramasa na ando to como tembi ya mono ese market area ramasa pare kwa mtu akache market ene sana ramasa eto de pare ende ramasa so that market na mwancho morigerige tambukiro kiombe kia bagavana gose Council of Governors kyo koseria gochikotaikira na bosio which kamati ya Senate anamone kamati eli ya County Public Accounts Committee nigokia nyara koge kugirigwa litkulia lero na Senate gwetira ase omonogari bwe bunge yuo omoske Amason Cheva Kingi korengana nere nigata abuna kuganio kwa bagavana abo nigokore maminja yelichiko na tarigento kera chiko nyaka bage gwanjeranwa amo na ba senator. As you further aware, pursuant to Article 96 of the Constitution, the Senate represents counties, serves to protect the interests of the counties and their governments, and exercises oversight over national revenue allocated to county governments. Honorable Senators, the thrust of the foregoing provisions, and indeed the totality of the constitutional architecture, is to vest in the legislature the power and mandate to exercise oversight over all state organs and state officers in the performance of their constitutional and statutory functions. No organ, authority, or person, not least the Senate, has the power to suspend, compromise, vary, or waive the legislature's mandates. Consequently, the resolution by the Council of Governors that governors will not appear before CPAC until the concerns raised in their letters are addressed through a structured engagement between the leadership of the Senate and the Council of Governors is untenable. Equally, the resolution by the Council of Governors that governors will only appear once for every audit cycle to respond to any queries before CPAC comprehensively is also untenable. The constitutional oversight mandate is exercised by the Senate as often as whenever the Senate, in its judgment, considers appropriate, and any purported restriction or limitation of this mandate, such as proposed, is unconstitutional. This is further underlined by the decision of the High Court in the case of Hezbon Mole Agwena and Jarius Musumba and 3 others versus Nairobi City Council and the Office of the Auditor General, where the court held that the constitutional timelines spelled out in Article 229(4) of the Constitution, which requires that the Auditor General shall, within 6 months after the end of each financial year, audit and report. Wanjo mulige karabu na to kolera amangara maya ya kionga chinsanya litukaligalia lero ya Alhamisi nje nigongoro ku Aaron Ototo Nyangiri korwa sanza mimelio nigoto watanera Wilson Makoli abaye kuransa ya transmission to watanera DJ Atsan goteke video ongeri magaje kamera nigakoro kwa Wilfred Matundura gende gotwara bulio bya Gatembe TV kionga jama musi boy gotwale botukobe Magaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Darome, mangana man, bagina ninjo. Ayo mwenye ndigere tinamba bantu walibulu aya. Mariogia bucha ikolia kwara ko maragi mabwatu matabeka nintanganga. Mariogia ya bucha tali kuna matabeka nina this pare chikonywana. Bantu no wakani amangana iga buna wata amangana iga.
ahubwo no tabana no kuina ndo matere na onali ngai kuna batebete onali ngumuru bujuri bagateba kindu kiri batebete na mariyo kibosa ukubori kwatanga ngatukunyara kuiraniriye ndigana ugwa batebete ye ngabono usenga turambo umuntu gete zimura yeta yeta agateba ngaki tiko burimo aina mariyo kumukona kubuchia bwikorera kwara mariyo gya buchai kurianya kwara komaragia mabwatu matameka nintanganga ogotanga gokuburi kusie ndogote tuyi naho mugusia atebete igorenda Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo darome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world.